Dobar dan, dragi gledatelji i prijatelji na kanalu Marijana Makija Mijajlovića. Evo, Maki je danas u Sarajevu, ne može biti nažalost s nama, ali zato su s nama dva posebna gosta. Velika mi je čast da u 90. izdanju Driblara gostuje naš prijatelj, pa koji je s nama praktički od samog početka. On je poznati kao autor kanala Užice podcast, veliki navijač Rossonera, njegove slobode, te također veliki poznavatelj prilika i stanja srpskog. Evo, ja ću samo, ako se ne vidite govoriti nogometa, vi govorite fudbal, pa ali mislim da je svima razumljivo. Srpskog nogometa, Nemanja Nešić. Nemanja, dobrodošao u 90. izdanje Driblara. Pozdrav Denise, velika mi je čast da budem evo i gost na kanalu koga pratimo od samog početka i moram reći da uživam u svakoj emisiji i sa zadovoljstvom ću to nastaviti da radim i u budući. Evo, uz Nemanju danas i gostuje Branko Spasojević, jedan od najcijenjenijih nogometnih novinara u Srbiji, pa mogu reći slobodno i u regionu, dugogodišnji urednik sportskog žurnala, danas novinar Sport kluba, inače dobitnik nagrade Zlatno pero za 2022. godinu. Branko, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Drago mi je da ćemo imati priliku da diskutujemo na fudbalske teme, nama uvijek interesantne i nadam se jednoj plodnoj diskusiji koja će zaista i rezultirati nekim interesantnim zaključcima i nekim razmišljanjima koje bi učinila i naš fudbal, odnosno ovu našu sferu interesovanja boljom i sigurno reprezentativnijom nego što u ovom trenutku jeste. Da, dugo smo se ja i Maki mučili naći adekvatne goste, imamo puno zahtjeva za srpski nogomet i fudbal, on je veliko zanimanje izaziva. Superliga je pred vratima, kakve su vaše razmišljanja pred početak Superlige i pred početak europskih utakmica srpskih predstavnika? Nemanja, hoćeš ti prvi, evo. Pa evo, Branko je tu možda i kompetentniji, ja ću samo dati kratak uvod pa će on više pričati. Evo, ja koliko pratim naš fudbal, a to je već skoro 4 decenije, nikad nismo imali situaciju da 10 dana pre početka ne znamo sastav liga i da ne znamo pravi odnos snaga. Dakle, taj slučaj Kolubara gdje je Branko mnogo upućeniji koji će reći kakve posljedice će to doneti, je stvarno napravio jednu onako smiješnu situaciju u Srbiji, ali šta je tu je. S druge strane, imamo, ja bih rekao, po prvi put vidjeti situaciju da naših 5 klubova igra u europskim takmičenjima, od toga 3 garantovano grupnu fazu, što donosi dosta novca u naš fudbal. Također, ovi godišnji ugovori sa Arena Sportom i Mozart donose također respektabilne cifre u klubske budžete, što je za posljedicu dosta stabilnije finansiranje klubova Superlige, povećane proračune, kako bi vi rekli, mi budžete, veće ugovore igračima, veće interesovanje igrača, pogotovo onih sa nekom inostranom perspektivom da ostanu u zemlji i gotovo sam siguran zanimljivije prvenstvo, makar u tom smislu borbe za neke pozicije od, ja bih rekao, od drugog niže, jer čini mi se još uvijek, a vjerojatno ćemo pričati o tome kasnije, da je Crvena zvezda kao i Dinamo u Hrvatskoj previše dominantna da joj iko može ugroziti poziciju ove godine. Branko, kako je vaše razmišljanje pred početak Superlige? Nekako nama tu, evo ja sam iz Zagreba, mi djeluje da nikad više novaca u Srpskoj Superligi, grade se novi stadioni čak i po manjim mjestima, što je za nas ovdje san, mi ni u glavnim gradovima ovdje ne možemo dobiti pošten stadion. Nekako sve djeluje optimistično, onda dolazi u sred toga i taj slučaj Kolubara, ako nam možete malo razjasniti što se to točno dogodilo, kakve će biti posljedice. I kada će uopće, ja ovdje nisam uopće mogao naći praktički ni raspored, ja ne znam da li je službeno izišao, ali raspored srpskih liga ne vidim, mislim da je to ono malo zabrinjavajuće pred početak. Nema rasporeda jer nema ni sastava lige, nema ni poznatog sistema takmičenja u kojem će se odvijati ovaj 18. šampionat Srbije iz jednostavnog razloga što se ne zna ko će učestvovati ove sezone u Superligi. Očekuje se sutra u petak 21. jula konačna odluka suda iz Lozane, odnosno suda za sportsku arbitražu u tom slučaju Kolubara, gde poslije koje bi Fudbalski savez Srbije trebalo da zauzme jasan stav i definiše sastav lige. Prvo da zaključi tabelu za prošlu godinu, potom da definiše sastav
lige za narednu sezonu i model takmičenja. U ovom trenutku u opticaju su dve potencijalne mogućnosti, to je liga sa 16 klubova i liga sa 17 klubova. Izvesno je da neće biti proširenja, jer zakon o sportu ne dozvoljava promjenu sistema takmičenja neposredno pred početak. Potrebno je da ta promjena bude najavljena godinu dana ranije, u ovom slučaju nije urađeno, tako da svaka promjena vodi potencijalno u neki zakonski prekršaj, niko nije spreman tu odluku da potpiše i sasvim je izvesno da će liga imati ili 16 ili 17 klubova. Da li će to biti neki Frankenstein model sa 17 klubova gdje će posljednji ispasti već posle 32 kola, kasnije se igrati play-off ili play-out, ili će igrati se sa 16, to je za sada nepoznato, tim pre što ako se liga zaključi sa 16, sa tabelom koja daje Kolubari tih 9 bodova oduzetih zbog navodnog nameštanja utakmica, onda bi sastav baraža za prošlu sezonu bio drugačiji i to je jedan opšti haos koji u ovom trenutku zaista ne pogoduje srpskom fudbalu. Uz to imamo još jednu nedoumicu, to je najavljen štrajk sudija, jer su oni u Staroj Pazovi nedavno na seminaru koji je održan pred početak sezone izrazili jasne želje za povećanjem taksi u rasponu od 40 do 80%, zavisnosti da li je reč o avar sudijama ili glavnom sudiji, tako da i to je neka činjenica koja u svetlu najavljene istorijske sezone, istorijskog upliva novca, istorijske izgradnje stadiona, istorijskih činjenica koje zaista daju pozitivnu sliku, napokon istorijskih transfera, jer smo imali činjenicu da je Trst, koji je drugoplasirana ekipa u Srbiji, prodao Ratkova za 5 miliona evra, zaista dovodi srpski fudbal u jednu paradoksalnu situaciju. Sa jedne strane stoji priča o talentima, priča o razvoju ovdašnjeg fudbala, s druge strane stoje priča o nameštanjima utakmica, sumnjivim utakmicama, štrajkovima, utakmicama koje zaista ne idu u prilog fudbalu i to su neki disbalansi koji u ovom trenutku zaista skrnave sliku srpskog fudbala, koji je definitivno prošle sezone došao do 11. mjesta na UEFA rang listi, što je istorijski iskorak. Da, mislim, pričamo sad o jednoj praktički od najboljih liga u Europi, a tu imamo sada situaciju, znači postoji objektivna isto šansa da Kolubara ostane u Superligi. Tako je u razgovorima sa ljudima koji vode slučaj ispred Kolubare, oni su ubeđeni da je Fudbalski savez napravio nekoliko proceduralnih grešaka i da će Kolubara definitivno ostati u superligaškom rangu. U isto vrijeme Fudbalski savez Srbije, koji zastupa generalni sekretar u ovom sporu, i Jovan Šurbatović, koji sledi tu liniju, tvrdu liniju da je Kolubar, da je celokupan postupak formalno pravno ispravno sproveden i on je ubeđen, ljudi saveza su ubeđeni da će ostati liga sa 16 klubova, odnosno da će ostati na snazi odluka Fudbalskog saveza Srbije o kažnjavanju Kolubare sa 9 bodova zbog naveštenja utakmice. Nemanja, kako je moguće uopće u takvim uvjetima onda slagati ekipu, slagati roster kada ne znaš da li ćeš igrati prvu ligu ili super ligu, i koliko je po kularskim pričama zapravo, što misliš, koliko su to bile vjerodostojne optužbe što se tiče nogometnog kluba Kolubara? Evo da krenemo od ovog posljednjeg pitanja. Koliko se meni čini da arbitražni sud u Lozani u prvom stepenu uopšte nije dovodio u pitanje materijalne dokaze koje se tiču samog nameštanja, odnosno veze između uplate u kladionicama i konačnog rezultata, već da je pre svega sporna procedura, odnosno da su neki koraci nisu ispoštovani u skladu sa regulativom i da je na osnovu toga odbačena prijava. Dakle, ja sam siguran, mislim, nemam dokaze za ovaj rang, imam za rang niže, da je bilo sumnjivih utakmica u prethodnom prvenstvu i da je veliko hvala UEFA-i koja, da nije nje, sigurno bi taj nivo neregularnosti bio još veći, dakle da nije nje i straha od njihovih, da kažem, njihovih sankcija i kroz komesara za integritet, kako zove ovaj koji je oficir za integritet, koji, ja moram reći da oni utiču
utiču ako ništa na taj strah. I ako me sada pitate šta bih voleo da se desi, voleo bih da se desi da sud u Lozani presudi u korist Fudbalskog saveza. Možda je to i neka nepravda prema Kolubari, ali ako znamo da sankcija ima dvostruku ulogu, da kazni onog koji je počinio neko delo, ali istovremeno da odvrati svaku buduću sličnu radnju, ja više zbog ove druge strane medalje da svako ima taj u sebi strah da će kroz svaki pokušaj neke neregularnosti moći da se suoči sa sličnom situacijom da bude izbačen iz lige. Naravno, isto tako se nadam da će Fudbalski savez, kao što ima u ovom slučaju, imati i po dubini iste principe, jer sada na opterećujemo gledalci, imali smo prošle godine jedan potpuni cirkus, gdje su organi na nižim nivoima presuđivali, Branko zna o čemu pričam, opomenama, bez oduzimanja bodova za utvrđena nameštena utakmica, konkretno u Srpskoj ligi Zapad, i oni kazne opomenama. Pričam utakmici Borac i tako dalje. Ali se vratim na Super ligu, meni se čini da Kolubara, koja će, iako ostane u Super ligi, biti glavni kandidat za ispad. I po prelaznom roku, a rekao bih i po nekoj poziciji koju sada imaju u fudbalskoj Srbiji. Recite mi, nama ovdje iz Zagreba nikako nije jasno što se dogodilo sa Partizanom. Kakve su njegove šanse pred ovu sezonu? On je završio, pa možda u nikad važnijoj sezoni, na poražavajućem 4. mjestu za tako veliki klub. Igor Dulja je preživio, ostao je trener i za ovu sezonu. Koje su vaše očekivanja od Partizana i da li oni ikako mogu zaprijetiti Crvenoj zvezdi ovu sezonu? Nažalost, evo ja ću prvi možda odgovoriti na tu temu koja je zaista ovako sa strane gledajući možda i najinteresantnija u srpskom fudbalu, jer sa svih strana stižu pitanja iz cijelog regiona, tu mislim šta se dešava sa Partizanom, klubom bez kojeg nema zdravog i ispravnog srpskog fudbala. Nažalost, koliko god to izgledalo na nivou neke teorije zavere, Partizan je u ovog trenutku pušten iz vodu i činjenica da ga vode ljudi koji su po svim parametrima zaslužili da odavno budu oterani iz Humske ulice, oterani iz tih kancelarija, da oni imaju blanko podršku da nastave taj projekat urušavanja Partizana, najbolje slika dubiozu i suštinu problema u Partizanu. Mislim da ta mera neodgovornosti i činjenica da se u isto vrijeme pojavio košarkaški klub gdje navijači Partizana bukvalno hrle i uživaju gledajući košarkaške utakmice, a nehajući na fudbal, da se uopšte stvorila jedna slika da aktuelno rukovodstvo Partizana sa direktorom Milošom Vazurom i predsjednikom Miloradom Vučelićem može bez odgovornosti da zaista nastavi projekat urušavanja kluba do nivoa jednog besmisla. I svi ljudi koji prate fudbal ne u regionu, rekao bih i u Evropi i uopšte naši ljudi koji zaista žive van matice ne mogu da shvate da je dotle došao Partizan, da klub zaista ulazi u novu sezonu već osuđen sigurno na borbu za poziciju ispod drugog mjesta i da je totalno urušen bez ičije odgovornosti. Čeka neku sezonu zaista sa prosječnim fudbalerima, sa nesređenim stanjem u ekipi, sa nesređenim stanjem u klubu i pred evidentno praznim tribinama, jer je Partizan u finišu prošle sezone pratilo po 500 gledalaca po utakmici, tim pre što su ponekad i stadion bio zatvoren, što je aktuelnom rukovodstvu, koliko god to paradoksalno zvučalo, išlo na ruku, jer jedini glas u ovom trenutku koji njih može da zabrine je glas navijača, a njega uglavnom nema i odsustvo kritike javnosti zaista kumuje problemima, odnosno produbljavanju problema unutar Partizana. Znači, Nemanja, mi možemo ovdje očekivati da Partizan može smatrati uspjehom ako završi drugi ove sezone?
Pa, mislim da je Branko sve rekao. Ja se apsolutno sve slažem. Partizan definitivno nema kvalitet u ovom momentu, kao što sam rekao, da se upusti u borbu za prvo mjesto, a vrlo je upitno da li će, kako će se ova kriza dalje odvijati u Partizanu tokom ove godine, jer je pritisak Partizana da na svakoj utakmici pobeđuje, a on za to kvalitet nema i da će se vrlo često to manifestovati kroz neke iznenađujuće loše rezultate i da će verovatno opet biti sa TSC-om, Vojvodinom i Čukaričkim u borbi za ta mjesta koje vode u Evropu. Ja bih dodao samo još jednu stvar koju Branko nije pomenuo, koja je također paradoksalna i koja se može izvući kao paralela sa sličnom situacijom u tvojoj zemlji, a to je da Partizan posle uzroka krize ima mnogo. Branko ih je identifikovao ključne, to je pre svega to je kriza upravljanja koja postoji i koja je između ostalog dovela do toga što se dešava u Partizanu, ali Partizan s druge strane, ako se ne varam, je prošle godine osvojio prvo mjesto u Omladinskoj ligi Srbije, tako? Što kad pogledate transfere koje je Partizan u ovo krizno vreme, ovih 6 sezona posta koje je imao u Srbiji, transfere igrače koje je izbacio Partizan, to govori da je tamo kvaliteta bilo i da postoji. I ovaj rezultat od prošle godine pokazuje da oni imaju neku perspektivu, a s druge strane imate situaciju da se dovode polovnjaci iz inostranstva koji igraju u drugim ligama, ne, to nisu druge lige petice, da kažeš da igra drugu Bundesligu, Cvajtu ili tako nešto, nego dovode se potpuno neprovereni igrači koji zauzimaju mjesto igračima koji bi eventualno mogli dugoročno Partizanu nešto doneti. Tu izvlačim paralelu sa Hajdukom koji je već deceniju nešto za mene, koji simpatiše i voli taj klub, bio simbol dovođenja tako tih igrača sa vrlo spornim biografijama i upitnim kvalitetom, a koji su istovremeno zauzimali mjesta talentima poniklim u sopstvenoj školi i što je za posljedicu imalo post ovamo 16 godina, ovamo 6 godina i ko zna do kada će to trajati. Dobro, vidim nisi ljubitelj Severine čim napadaš Partizanova pojačanja, tako da, ali dobro. A onu originalno volim i poštujem. A recite mi sad jedan klub koji proživljava opet jedno zlatno doba, to je Crvena Zvezda. Ove sezone opet djeluju moćno, suvereno, dovode se stvarno ozbiljna pojačanja, doveo se novi trener iz Izraela, Barak Bahar, koji godinama je nizao uspjehe tamo, došao je golman Glazer, Kraso iz Saint-Etienne, kojeg svi znamo, ozbiljan igrač iz Slavije, Prag, Olajnika. Kako je vaše mišljenje o zvezdinim šansama ove sezone u Europi, pošto mislim da Superliga stvarno neće doći u pitanje? Hoćeš ti, Branko? Može. Zvezda je apsolutni favorit i na domaćem terenu stvorio se taj jaz koji nikome ne ide u prilog, pa ni čak ni Crvenoj Zvezdi, između Crvene Zvezde i ostalih klubova, ali to je druga tema i u ovom trenutku odnela bi mnogo vremena da diskutujemo o njoj, o pozitivnim i negativnim karakteristikama, odnosno stranama te situacije. U ovom trenutku ključni čovjek u Zvezdinom europskom poduhvatu bit će trener Barak Bahar. To je nešto oko čega će se sigurno i lomiti Zvezdina europska sudbina i ono što smo mogli da vidimo u prvim danima njegovog mandata, odnosno prvim utakmicama, konkretnim provjerama na turniru u Rusiji, Zvezda izgleda zaista ozbiljno, zaista moćno i dovela je ono što joj je u ovom trenutku neophodno. Uz to taj projekat provetravanja ekipe, odnosno zahvalnice nekim fudbalerima koji su već u kontinuitetu tu i koliko god bio bolan rastanak sa kapitenom Milanom Borjanom, Zvezdi je bila potrebna ova sveža krv i to je bio prvi neophodni korak ka nekoj novoj ekipi koju je već očigledno izraelski stručnjak definisao i pre dolaska na stadion Rajko Mitić. Druga stavka bit će njihov plan, odnosno Zvezdin timski raspored u narednoj sezoni. Mislim da Zvezda je na vreme formirala ekipu i to je još jedan osnov
da sa optimizmom dočekuje ove europske utakmice. Uz euforiju koja će biti evidentno prisutna na najvećem stadionu i činjenicu da su već sad ljudi iz kluba morali da ograniče prodaju ulaznica za pakete za Ligu šampiona, to je jedan korak, jedan signal uz naravno to preko potrebno iskustvo igranja evropskih utakmica koje Zvezda u posljednje vrijeme stekla, igrala je velike utakmice, igrala u velikim takmičenjima. To su neki koraci koji najavljuju da nećemo gledati Zvezdu u nekim ranijim izdanjima kao topovsko meso u Ligi šampiona, već da će to biti ekipa respektabilnog karaktera, spremna da se upusti možda i nešto više, ako ne za plasman među prve dve ekipe u grupi, što je objektivno u ovom trenutku mnogo teško, onda za to treće mjesto koje garantuje evropsko proleće igranje u Ligi Evrope. Nemanja, tvoj neki komentar na Zvezdu koja je za Dinamom kasnila svjetlosnim godinama, sada je 2023. nije tako puno ni prošlo, dostigla u nekim stvarima, čak i prestigla Dinamo u ovom trenutku. Pa koji je tvoj komentar na rad Zvezde posljednjih godina i općenito na ovu sezonu i šanse ove sezone? Pa Branko je rekao da kažem stručni sportski igrački deo. Ja moram pomenuti da je definitivno jedna vrlo onako kontraverzna ličnost, ključna osoba Zvezde već 9 godina, to je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, koji je umeo da iskoristi, ja bih rekao, jednu otvorenu želju državnog i političkog vrha Srbije da se Zvezdi pomogne i da to na pravi način valorizuje kroz jedan rezultat i kroz činjenicu da Zvezda u ovom momentu ima taj fudbalski potencijal i da bez obzira na stanje financija koje je još uvek opterećeno nekim dugovima, ali da ona ima i potencijal da te dugove vraća. Dakle, Zvezda u ovom momentu stvarno izgleda miljama ispred Partizana, približila se Dinamu u mnogim aspektima, osim tog potencijala za prodaju igrača, poput Šutala za 20 miliona ili ranije, da ne pominjamo, bilo ih je na desetine. S tim što mislim, evo kad već to, jako je tema Srbija, da posle Baturine Dinamo neće više, makar se meni čini, imati takav izgledan potencijal tako velikih transfera kao što ima sada ovih 4, 5, 6 igrača koji su tu u rosteru. Dakle, Zvezda, evo vidim danas u novinama se pojavljuje i Kabić iz Vojvodine, €1.000.000 kupuju njega, pogodili su prošle godine s Mitrovicem iz Niša. Ono što mene raduje da je, da kažem, ova, mogu slobodno reći, moćna Zvezda na neki način i oslonila se i na domaće tržište i da je kroz te, evo, već 2 milionska transfera malo pomogla i po dubini te klubove u Srbiji, što će jačati njihove budžete i mogućnost da nastave dalje kvalitetnije da rade. Samo jedna digresija, ako dozvoljavate, to poređenje Zvezda Dinamo koje zaista i pije vodu i pitko je, pogotovo ovdje, da u tojim nekim komparativnim analizama fudbalskim porede se dva, uslovno rečeno, bliska kluba po fudbalskim filozofijama i fudbalskoj težini. Mislim da Dinamo ima samo jednu olakšavajuću okolnost, a to je što je Hrvatska zemlja Evropske unije i mnogo je lakše prodati igrače u zemlji Evropske unije iz Evropske unije nego sa strane gdje su ti igrači stranci. Činjenica da je u mnogim zemljama Srbi, odnosno srpski fudbaleri, neće biti stranci u narednoj sezoni, ali je opet i u Srbiji imamo primjere poput Štulića iz Niškog Radničkog ili još nekih fudbalera da im je činjenica da su imali pasoš Evropske unije, odnosno zemlje članice Evropske unije bio lakši, da su na taj način imali lakši izlaz, odnosno lakšu mogućnost da se domognu ili Belgije ili Austrije ili već nekih zemalja koje su na zapadu. Sad dolazimo do dva kluba koja su meni posebno impresivna i njihova ta priča i pa možemo reći da čitaju lekciju ako je to sve tako ispravno, vi ćete mi reći bolje znate, a to su TSC i Čukarički.
Pogotovo taj TSC koji se čak i ugasio pa se fuzirao, pa tek je 2019. ako se ne varam ušao u Super ligu i evo sada 4 godine poslije igra kvalifikacije za tu ligu prvaka. Znači jedna nevjerojatna priča sa strane i uspon tako jednog malog kluba Dušana Tadića koji je bio prvi njegov klub, Čukarički isto koji godinama niže odlične rezultate uspio osvojiti i Kup Srbije. Što mi možete reći o ta dva kluba i načinu njihovog rada i funkcioniranja zadnjih godina i tog strelovitog uspjeha? Pa to su dve priče od dva uspješna kluba, samo što svaki ima svoju priču. TSC vi imate u Hrvatskoj jako sličan primjer Osijeka, samo što je Osijek mnogo veći klub sa dužom tradicijom iz većeg grada i sa, da kažem, i jačom navijačkom bazom i sa nekim možda i većim potencijalom nego što je to TSC. Dakle, ista priča, podrška mađarske vlade, u jednom slučaju to je preko kompanije gospodina Mesaraša, ovdje preko kompanije gospodina Žemberija, tu je očigledan uticaj Viktora Orbana i želja da se i kroz sport na neki način ta meka moć širi. U ovom slučaju TSC je posle, Branko podsjeti me, pre Ratkova imali su isto prodaju Banjca, u Krasnodar. U Krasnodar, znači to je bilo prošlu zimu, TSC već pravi milionske transfere i na neki način pokazuje i znanje u tom nekom fudbalskom delu. Mislim da nisu se ozbiljno pojačali za ovo što ih čeka sada i plašim se da će TSC biti topovska hrana kako u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako i u Ligi Evrope, što me uopšte ne raduje jer Srbija će gubiti bodove na tome i mislim da su čak odlaskom Ratkova nisu se čak ni, rekao bih da su možda čak i slabiji nego prošle godine, ali vidjet ćemo. Što se tiče Čukaričkog, to je klub koji ja ne volim, ali kojima moram da priznam jedan ozbiljan stručni rad i vrlo dobar taj sportski rad. Meni je jako žao što je to jedan bezličan klub, bez publike, bez navijača, bez nekog identiteta, klub koji je razvojni klub za mlade igrače i prodaju nešto slično kao Lokomotiva ili Gorica u Hrvatskoj, ali eto, klub koji dobro funkcioniše i koji za rezultat ima već ko zna koju godinu poredu izlaza. Ok, samo te ispravim digresije, Gorica ima navijača, Lokomotiva nema, pa da ti ne zamjere samo to. Ok. Branko, Čukarički klub koji je zanimljivo osnovan u kafani, kako sam ja kad sam istraživao, znači odmah nam je svima malo i draži. Kako vi vidite njihov rad i stvarno već višegodišnju uspješnost? Čukarički je imao tu povoljnost da je kao društveno preduzeće ušao u proces privatizacije među prvima. Zapravo to je bio prvi ozbiljan srpski klub koji je privatizovan. Kupio ga je gospodin Obradović, Dragan, koji farmaceut, čovjek iza kojeg stoji moćna kompanija i koji je mnogo ozbiljan privrednik. Uložio je novac u situaciji kada je klub bio na rubu ispadanja u treću ligu. On je uspeo da ga stabilizuje, da šansu novim ljudima, prevashodno Vladanu Milojeviću koji je tada preuzeo ekipu i polako se vrati na superligašku scenu, kasnije osvoji kup pobedivši Partizan u finalu, Partizan Zorana Milinkovića i kasnije se domogne i Evrope i postane učesnik europskih takmičenja. To je dokaz da zaista privatizacija nosi neki, ajde ne kažemo spasonosni lijek, ali lijek za srpski fudbal, jer definitivno u situaciji kad se bude znalo ko pije, ko plaća, odnosno čija je čija imovina i ko sa čim raspolaže, moći će da se i napravi neki iskorak u sportskom smislu. Nažalost, Čukarički nije uspeo da uradi taj trening centar. Dosta on ima manjkavosti, ali ipak, zahvaljujući tom sportskom sektoru, beleži zapažene rezultate. Mislim da pričamo o infrastrukturi, a evo imamo paradoks da Čukarički koji je definitivno izrastao u posljednje vreme među 5 najboljih klubova Srbije, stabilan je član te petorke, da nema trening kamp, da ne može da igra evropske utakmice.
U isto vrijeme Trst koji je prošle sezone završio na drugom mjestu neće moći da igra u Europu na svom stadionu u Bačkoj Topoli jer je stadion mali, nema adekvatan broj sedećih mjesta. To su neke stvari koje su u ovom trenutku zaista nedopustive. Slično Voždovcu koji je napravio stadion velelepan koji je evropsko čudo, a ne može da organizuje utakmice visokog rizika gdje je svaka utakmica maksimalno 1000 gledalaca. To su neki propusti koji zaista definišu da su nažalost ljudi osnovni problem srpskog fudbala, da fudbal vredi ovdje, da fudbal ljudi vole, da je fudbal zaista sport broj 1, zaslužuje šansu, ali ljudi koji vode klubove imaju dosta problema i ne uspevaju da artikulišu svoje interese i sportske interese na pravi način. Nemanja, prošle sezone jedan klub, a to je Novi Pazar, je napravio isto tako jedan odličan rezultat. Kako ih vidiš za ovu sezonu? On ima jedan super stadion, moderni klub koji ima veliku podršku navijača svojih Torcide Sandžak. Kako si vidio njihovo učešće prošle sezone i što im predviđaš za ovu sezonu? Pa evo, Branko je možda tu još kompetentniji od mene, ali to je jedan meni posebno drag klub, pre svega zbog tog jakog lokalnog identiteta i želje lokalne zajednice da navija za svoj klub, što je nažalost retkost u Srbiji, ali moram biti vrlo pesimističan po pitanju Novog Pazara, jer čini mi se da su u ovom prelaznom roku mnogo lutali, da su igrački mnogo slabiji, znači otišao im je Majdevac, Pešukić i Rubežić, tako, ima tu još dosta igrača, Mić, otišlo, mislim da oni vrlo lako mogu doći u situaciju da se bore za goli superligaški život. Za ove 3-4 sjajne sezone u kojima su čak bili u jednom momentu i konkurenciji za borbu za Evropu, paralelno sa tim nisu stvarali pravu, snažnu, lokalnu bazu svojih igrača i za mene je porazno. Novi Pazar je grad od oko 100.000 stanovnika, ali je vrlo važno reći da je to grad koji ima strukturno jako mladu populaciju. Dakle, ima veliku bazu za igrače. Dakle, ako u jednom, na primjer, Osijeku ili u Novom Sadu ili u Subotici ili u Užicu imate 30 potencijalnih igrača u jednoj generaciji, u Novom Pazaru imate 60. Novi Pazar to nije iskoristio na pravi način. Veliki budžet, ozbiljan, imali su prvog čoveka kluba, bez obzira što nije imao zvaničnu funkciju, Rasim Ljajić je tamo glavni čovek koji je vrlo uticajan, moćan i sposoban čovek u srpskoj političkim krugovima već 20 godina i oni to nisu iskoristili na pravi način i moram reći da sam poprilično zabrinut za perspektivu Novog Pazara, makar u nekom dužem vremenskom periodu. Ali kažem, Branko bolje poznaje situaciju od mene u Pazaru sigurno. Pa slažem se, Nemanja, sve što si rekao, to je to. To je suština novopazarskog jada, možda je teška reč, ali činjenica da su i u ovom prelaznom roku doveli 15 igrača i da su bukvalno svi prvotimci otišli. Evo sad je Rubešić posljednji iz najboljeg sastava koji je otišao. Mislim da ostavlja jednu sliku povratka Novog Pazara na staro, a to je još jedan hod po mukama. Promenio se i stručni štab i prošla sezona je posle uspeha istorijskog rezultata Vladimira Gajčinovića bila nabijena nekim negativnim emocijama, tenzijama u i oko kluba i to se neumitno prelilo i na novu sezonu, tako da je to jedan trend nejasne sportske politike i nažalost i ja i Nemanja i ja znamo koliko taj klub vredi, koliko zaslužuje podršku, jer zaista milina igrati u Novom Pazaru u tom ambijentu koji je atipičan za srpske stadione, mogao bi da kažem i da je onako jedinstven na prostorima bivše Jugoslavije, jer to je stadion koji budi posebnu emociju kod domaćih navijača i gdje je svaki protivnik u pravom smislu gost. Nemamo mnogo takvih stadiona u Srbiji i Novi Pazar je potreban srpskom fudbalu, potreban kao jak klub, kao klub koji ima reprezentativan sadržaj, ali svi ti odjeci prošle sezone i činjenica da je Vladimir Gajčinović
posle istorijskog niza od 7 uzastopnih pobjeda napustio klub, odnosno nije dočekao ni kraj jesenjeg dela sezone. Govore da dosta serijskih grešaka možemo da identifikujemo i da je sportski deo priče jedan par opanaka, da je kvalitet, odnosno ime Novog Pazara drugi par, i to je neka priča koja ostaje nedorečena za sva vremena. Da, ali kažem, radeći na ovom kanalu sa Makijem Marijanom Jajlovićem, ostao sam ugodno iznenađen koliko ljudi prati Novi Pazar i koliko stvarno imaju veliku bazu i širinu zanimanja za sve što se tiče i nogometa i pogotovo Novog Pazara, Srpske, Bosanske lige i tako. Inače, ovaj Pesukić što je otišao u Rartu, igrao protiv Zrinskoga, ne znam ako si Nemanja ispratio, on je igrao iz Novi Pazar, znači prodaje igrače čak u klubove koji igraju kvalifikacije za Ligu prvaka, dakle i to nije mala stvar. Ja bi sad pitao vas za 2 trenerska imena. Nemanja, ti ćeš sigurno moći pretpostaviti jedno, a to je Nenad Lalatović i njegov općenito sad način rada i način funkcioniranja kako u Srbiji gledaju na njega, i otkud u Subotici Aleksandar Keržakov kao trenersko ime na klupi. Ajde, ja ću za Lalata, Branko za Keržakova. Lalatović je osoba koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim i on definitivno izaziva podjele za ljude koji ga poznaju. Neki ga vole, neki ga ne vole. Čak bih rekao da je veći broj ljudi koji ga ne vole. Ja neću ulaziti u tu, neću davati vrednostni sud sopstveni po tom pitanju, nego ću reći da je on definitivno jedna jedinstvena pojava na srpskoj trenerskoj sceni, da je drugačiji. Drugačiji je ta energija i ta, ajde, ja bih rekao možda čak i harizma, donosila rezultate sve do ove godine, tako? Ove godine on je bio spasilac i... Dobro, malo je prošle, Borac Banja Luka epizoda isto tako je bila. Da, tako je. Posle se vadio na to da nisu igrali u Banja Luci kao domaćini i tako dalje, ali generalno mislim da, evo, ja sam se iznenadio da je otišao u Ukrajinu. Ukrajina, da. Verovatno je to napravio i dobar ugovor. Očigledno da ima neku perspektivu, ali mislim da za neki vrhunski nivo ne, ali za ovaj nivo je to sasvim nešto korektno i mislim da je on malo, kao što sam rekao, malo tu drugačiji. Što se tiče Keržakova, Branko, ja ne znam oko toga. Evo samo Lalu za jednu konstataciju, on je zaista trener koji je bio potreban srpskom fudbalu i posljednjih godina imao je malo negativnih istupa u javnosti, konkretno evo posljednji sukob sa nekadašnjim saradnikom Draganom Šarcom koji zaista bio ispod jednog nivoa komunikacije, a očigledno da ga je zahvatio jedan, da kažemo, slobodan pad, da je došao u situaciju da već i ispadne sa ekipom iz niži rang, ali mislim da je on kao pojava i kao trener uvek budio pažnju i uvek je budio posebne emocije među ljudima i među navijačima. Keržakov je stigao u Suboticu, što je bio iznenađujući potez, zahvaljujući posredstvu jednog od sponzora. On je Rus koji, ne znam da li naši gledalci znaju, ne živi već duži period u Rusiji, zapravo i pre ratnih dešavanja se preselio u Dubai gdje je njegova baza i zahvaljujući kontaktima ljudi iz Spartaka sa određenim menadžerima, određenim agentima, uspeo je da dođe u Srbiju, što je bilo u obostranom interesu i u ovom trenutku, što je još zanimljivije, on neće biti prvi Rus u Spartaku. Zapravo, ranije je Spartak imao odlične rezultate sa Andrejom Černišovim, trenerom koji je ostavio dubok trag u Subotici i to je neki zamajac bio u ovoj dogovorenoj saradnji. Koliko se može čuti, sa gospodinom Keržakovom stigao je jedan i od sponzora u klub, uneo je također značajna sredstva, tako da Spartak koji je ovog leta imao također nekoliko izlaznih transfera poput Srećkovića u Vislu, Plok i još jednog fudbalera u ovom trenutku ne mogu se setiti. Ado.
Ado u Crvenu zvezdu, iako je taj aranžman ranije dogovoren, može da bude pozitivno iznenađenje u ovoj sezoni. Nemanje, moje zadnje pitanje vezano za Superligu je koliko si zadovoljan ili koje je tvoje mišljenje o geografskoj pozicioniranosti klubova u Superligi pa i u Prvoj ligi Srbije? Pa to je jedan konstantan problem koji se provlači kroz srpski fudbal još od raspada bivše Jugoslavije, što imamo prosto koncentraciju s jedne strane novca, paralelno s time i koncentraciju kvaliteta na Beograd i jednim delom Novi Sad, što se preliva i na fudbal. Imamo prisustvo, ja moram reći da je, čini mi se, nekad 2000 bilo mnogo više klubova iz Beograda u Superligi nego što je to danas, ali ta priča o jačanju centara i podizanju nivoa fudbala u sredinama koje su trenutno, ajde da kažem, manje razvijeni, je jedna konstanta i jedna neminovnost. Sad, jako je to teško uraditi. Evo, polazim pre svega od grada u kome živim, radim i shvatam koliko je to zapravo teško, ali mislim da se malo to time bavi. Svi volimo to na rečima da pominjemo i pričamo, ali to je dosta teško. Evo, ja samo polazim od unutrašnje organizacije Fudbalskog saveza gdje imate Srpsku ligu Beograd, koja je 3-4 puta takmičenja, koja je 3-4 puta jeftinija od ovih rangova takmičenja, gdje vam djeca dolaze sama, ne plaćate ništa igrače, nemate troškove gostovanja i tako dalje, pa nadalje. Imalo bi tu mnogo da pričamo i da ne oduzimamo vreme, ali generalno sam zadovoljan, nisam zadovoljan, ali radu ljudi, postojanje ipak Kragujevca, Subotice, Niša, na Novog Pazara, na fudbalskoj sceni, a nadam se uskoro i Užica, Čačka, Smedereva, Prenjanina, što da ne. Znači najavljuješ napad Slobode Užice na Superligu, što bi bilo za borce za slobodu jedna oduševljavajuća vijest. Kolike su šanse pred novu sezonu, evo da krenemo i na Prvu ligu Srbije, što misliš ti, možete li ući među prvih 8, među prvih 2, kakve su vi, ko će biti najveći konkurenti i s čime bi ti bio osobno zadovoljan pred novu sezonu? Pa, ja moram da kažem da trenutno Sloboda, koji je klub za koji navijam i koji je prosto, da kažem, neka moja prva i jedina fudbalska ljubav, je se nalazi u situaciji da ima onako solidan tim, ali da ima dosta slabosti po pitanju organizacije kluba, gdje sam zabrinut da će tokom godine moći da donesu neke probleme koje će usporiti klub i da kažem na neki način prikočiti klub u borbi za neki rezultat. Ono što je karakteristika za sada da je liga dosta slabija nego prošle godine. To je moj utisak i rekao bih da je mnogo klubova slabije nego prošle godine. Osvojio OFK Beograd, ne toliko čak ne zbog kvaliteta, već pre svega, nažalost, zbog tog moći koje posjeduju u fudbalskom smislu, gdje su oni faktički oslonjeni na Crvenu zvezdu i kompletnu moć koja ona sa sobom ima, i kroz uvođenje kategorije dvojne registracije gdje vam se može pojaviti vrlo lako neki Mijatović ili Nedeljković da igraju utakmice za OFK Beograd nedeljom, a subotom da budu na klupi Crvene zvezde, što menja potpuno situaciju. Dakle, vidim tu OFK Beograd i on je već doveo 3-4 dobra igrača, i Markovića, Vojedinovića, ovoga Demija iz Zemuna, sve su to dobri igrači, ima tu potencijala, imaju dobrog trenera, Sima Krunića. Također, ove godine očekujem dobar rezultat od Jedinstva Sauba, to je klub Nemanje Matića, koji je zadržao kompletnu ekipu od prošle godine. Dakle, imali su minimalne fluktuacije igrača. Jedan igrač kojim je bio 16-17 igrač je otišao, nikoga nisu dovodili, zadržali su kompletnu ekipu. Ja očekujem da oni budu još 20% bolji kao posljedica uigranosti i svega.
Indija je dovela 6-7 dobrih igrača, ali istovremeno je 6-7 igrača otišlo. I sad da se vratim na moju Slobodu, dakle to su teke 3 ekipe koje trenutno vidim, za razliku od prošle godine gde nije bilo slabe ekipe. Ove godine mi se nazire tu već 3-4 ekipe koje mislim da će teško sačuvati drugoligaški status. Tu mislim i na Tekstilac iz Odžaka, Novi Sad koji je u velikim problemima. Evo Mladost Gat se nešto budi malo poslednjih par dana, najavili su neku saradnju sa Vojvodinom, potpisali su ugovor, ali Sloboda mogao bih se zakleti da imamo kvalitet ekipe na prošlogodišnjem nivou da bi sigurno bili u borbi za prva 4 mesta. Ovako ostaje još nada da možemo, vratio nam se Milekić, što je mislim bitno, kada bismo doveli još 2 kvalitetna igrača, mislim da smo sigurni u play-offu, a možda nešto više. Sve to pod uslovom da ovi drugi problemi, pre svega finansijski organizacione prilike, organizacione i finansijske prirode, ne ugroze ono što teren, kao takav. Branko, jedno pitanje iz Užica. Ko je veća legenda, Radomir Antić ili Nikola Otašević? Pričali smo o Nikoli, inače ja sam htio i upoznat malo ovdje nekog ko možda manje zna Slobodu Užice. Inače stadion ima ime po Radomiru Antiću, velikom treneru koji je vodio i Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelonu, Ljubinko Drulovića koji je sad u stožeru Pixija isto iz Užica. Koja je tajna tih užičkih trenera, užičkog novog? Nemanja Vidić. Da, koja je tajna, možeš mi reći što ti osobno očekuješ pred novu sezonu gdje je došao i novi mladi trener u Slobodu Užice? Mislim da je tajna u erskoj prodornosti, erskoj brzini, oštrumnosti, duhu i svemu tome što zaista ovaj kraj čini posebnim. Odavde su i predstavnici stare garde, Bora Milutinović koji je vodio 5 različitih reprezentacija na svjetskim prvenstvima. Znači, bez obzira na godine, Rajevac. Tako je, Rajevac isto koji je sa Ganom bio istorijski uspjeh zabeležio. Kako dolaze nove generacije, kako prolaze godine, svaka ima nekog svog simbola, nekog svoj zaštitni znak. Očigledno da ovo podneblje izbacuje, odnosno gaji ljude koji imaju poseban senzibilitet, ne samo prema fudbalu, nego činjenicu da su uspješni u drugim životnim sferama i to je nešto što nas Užičane rasute ne po cijelom svijetu, nego po cijeloj našoj državi čini ponosnim. Mislim da ova sezona, složio bi se sa Nemanjom koji je zaista ekspert za prvu ligu Srbije, da će doneti manji kvalitet, da će obeležiti jednu dozu, da će doneti jednu dozu manje kvalitetnog fudbala, jer mnogi klubovi, barem sudeći po trenutnom preseku 20. jula 2023. godine, su oslabljeni, dočekuju start prvenstva zakazan za 5. avgust, ali prelazni rok traje do 15. septembra, iako sam pristalica da se pravi poslovi završavaju i pre početka prelaznog roka. Mislim da će mnoge ekipe biti pojačane, tim pre što mnogi fudbaleri u ovom trenutku izlaze sa nerealnim zahtjevima, nerealnim finansijskim projekcijama i u tom delu ograničavaju klubove da već sad reše neke svoje probleme. Kako bude se približavao kraj prelaznog roka i početak sezone, sigurno će mnogi biti pojačani. Verujem da Sloboda uz ovu podršku navijača i uz taj specifičan duh koji je Sloboda uspela da amortizuje, kojim je Sloboda uspela da amortizuje neke probleme, nedostatak novca, nedostatak tih osnovnih zahteva modernog kluba, odnosno modernog fudbala, mislim da može da napravi iznenađenje i da bude u gornjem delu tabele. Tim pre što je liga evidentno slabija u odnosu na prošlu sezonu i uz neku dozu našeg navijačke strasti i navijačkog ostrašćenja, mislim da imamo pravo da se nadamo
plasmanu, barem minimalno u play-off, među 8 najboljih. Ja sam ga spomenuo, pa samo malo produbim to pitanje. Da li je stvarno Nikola Otašević jedan vrhunski košarkaš, čovjek koji igra godinama ABA ligu, u isto vrijeme dok igra ABA ligu igrao i niželigaške utakmice u okolini Užica? Da li je to točna informacija i kakav je bio nogometaš? Ma da, tačno. Nikola je polivalentni sportista koji je na neki način ovdje omiljen u Užičkoj čarši i to je stvarno jedan jedinstven lik. Gostujući na ovom podcastu kod Mileta Ilića, kada je pričao o tome, video sam da će to već biti hit po društvenim mrežama, što i jeste. On je bio sjajan košarkaš i čak bih rekao da bi možda bio još i bolji da je živeo malo uredniji sportski život, ali on je čovjek koji voli život, druženje, provod, pa evo voli fudbal, što ga je svakako ukočilo i u košarkaškoj karijeri da možda dostigne neki veći uspjeh. Igrao je svakako tu opštinsku ligu, to je liga, beton liga takozvana, ali eto, igrao je sa ljubavlju. Evo, moje zadnje pitanje, momci, evo, pogotovo za Branka, a tiče se Fudbalskog saveza Srbije i ove, pa mogu reći, meni sa strane koji se gleda malo farse oko izbora za predsjednika. I kako ste vi vidjeli tu dan prije povlačenje kandidature Nemanje Vidića, što mislite zašto je došlo do toga i općenito da Džajić bude predsjednik, kako je vaše kut gledanja na tu situaciju i taj izbor? Pa evo, ja ću prvi, pošto je savez, to je bila zaista, Denis je odlično si rekao, jedna cirkuska predstava Rašomonijada koja je trajala 2 godine, od ostavke Slaviše Kokeze 2020. godine, marta 2020. 2 godine je proteklo do izbora novog predsjednika. Figuriralo je tu raznih imena, prezimena. Nemanja se, ajde kažemo, ohrabrio da uđe u tu predsjedničku trku, ali sačekao ga je jedan negativan odgovor od tog skupštinskog saziva, odnosno od delegata ranije izabranih na jednim specifičnim izborima koji su trajali također neobično dugo, 6 mjeseci. I u ovom trenutku nisu se stekle osnovne pretpostavke da on ozbiljnije zaigra u toj trci, iako je protiv sebe imao Dragana Džajića zvanično, a u suštini imao je ceo politički establishment koji je bio protiv njega. Mislim da Nemanjina kandidatura, iako je sama po sebi imala mnogo minusa i nedostataka, mogla je da inicira sigurno neka nova razmišljanja i donela bi dobro fudbal, u to niko ne može da sumnja. A Branko, oprosti što vas prekidam, mislite li da je možda bolje da je izišao na izbore pa da je izgubio glatko, ali da bi to možda bilo malo vjerodostojnije nego što se povukao dan prije? To me muči to što je dan prije povukao, možda da je izišao i vidjelo se, ok, to je to što vi želite, to je lice našeg nogometa, fudbala, ali da bi možda bilo nekako, jer ovako je tu ostavio možda prostor za različite natpise, da li mu se nešto našlo, da li ga je neko pritisnuo radi nečega. Možda bi bilo legitimnije da je izišao, stvarno izgubio te izbore. Taj dio mi je bio najčudniji oko tog finala izbora. Meni lično je to, nije to toliko važno. Ishod je isti, da li učestvovao ili ne učestvovao, to se znalo i vidjelo. Ja isto tako sam imao dosta nekih primjedbi na Nemanju po pitanju njegove kandidature i njegovog pristupa, ali on je definitivno neophodan srpskom fudbalu i mislim da bi doneo svežinu i doneo neki novi duh i novi pogled na neke stvari i iskreno se nadam da ovo što mu se desilo neće biti njegov konačni pozdrav srpskom fudbalu, već da će biti tu prisutan. Da li je neophodno da bude jedino kao predsjednik, što je u ovom momentu iz razloga kojih je Branko pomenuo neizvodljivo, ne znam, ali ja bi ga lično voleo vidjeti u bilo kojoj formi u srpskom fudbalu. Tako je, evo, Denise, ja bi samo jednu digresiju ako imamo vremena, zaista Nemanja Vidić je preko potreban srpskom fudbalu i on je najavio da njegova borba za bolje sutra srpskog fudbala nije završena, da će on nastaviti da se bori za Srbiju, srpski fudbal kao što se borio kao reprezentativac i to je dobra stvar koja
Ja tipičan za razliku od nekih ranijih iskustava, jer imali smo u trenerskoj sferi, u tim predsjedničkim funkcionerskim vodama nekadašnje igračke legende koje su ulazile i još brže izlazile iz tih priča, nezadovoljne i dizale ruku od fudbala. Mislim da je u ovom trenutku u srpskom fudbalu svaki čovjek, kao i svim fudbalskim pričama i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, da ne govorimo o drugim zemljama, manje fudbalske težine, svaki fudbalski čovjek je preko potreban i pogotovo ta velika imena koja su proslavila ne samo fudbalske priče, nego sve države u celini, treba da svi mi koji smo angažovani u fudbalu stanemo pred njih i da ih zamolimo da ne odustaju, već da svima pomognu da bude bolje. Momci, hvala vam, bila mi je velika čast i zadovoljstvo što ste gostovali u 90. izdanju Driblara. Eto, ja ću vas zvat ponovo čim se malo zahuktaju teme, malo kad se zahuktaju lige, pa nadam se da će tada moći Maki biti s nama i još jednom hvala vam i čujemo se, vidimo se. Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo. Hvala.